cadenas, yo tenía cadenas, yo tenía cadenas. Desada, 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 desada. Yo tenía cadena, yo tenía cadena, yo tenía cadena, yo tenía cadena, yo tenía cadena. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Desada, 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 desada. Yo tenía, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Yo tenía cadena, yo tenía cadena, yo tenía cadena, ya no tengo. Yo tenía cadena, ya no tengo. Yo tenía cadena, yo tenía cadena, ya no tengo. Yo tenía cadena, ya no tengo. Yo tenía cadenas, yo tenía cadenas. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió. La cadena que tú tienes, la puso Satanás. Y la cadena que tú tienes, la puso Satanás. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar. Desata, 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 desata. Y tenía cadenas, ya no tengo. Y yo tenía cadenas. Y yo tenía cadenas, ya no tengo cadenas. Y yo tenía cadenas, ya no tengo cadenas. Y yo tenía cadenas. Y yo tenía cadenas. Y yo tenía cadenas. Y yo tenía cadenas, ya no tengo cadenas. Y yo tenía cadenas, ya no tengo cadenas. Yo tenía cadenas, ya no tengo cadenas. Y yo tenía cadenas, ya no tengo cadenas. 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 Yo tenía cadenas.
Yo tenía cadena. Desada, 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 desada. Yo tenía, ya no tengo. Yo tenía, ya no tengo. Aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Tur cadena na ya cadena quebra. E cadena na baixa boca. Em nome de Jesus, aleluia. E cadena na modo quebra. Bota livre, bota livre. Bota livre a obeita, bota livre a obeita. Glorifica su nome. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Bota livre a obeita. Bota livre a obeita. Jesus aqui pra cadena não. Jesus aqui pra cadena não. Ela se vou livre. Ela se vou livre. Ela se vou livre. Bota verdadeiramente livre a obeita. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Alabanza. Oh, glória a Deus. Poderoso, poderoso, aleluia, 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 glória, glória, santo, santo, santo. Aleluya, gloria a Dios, adora Señor, aleluya. Adora Señor, adora Señor, adora Señor. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos en esta mañana. Desátate, aleluya. El pueblo de Dios es libre, libre. Oh, alabanza a Dios. Gracias, Padre, gracias. Danke, Señor, por presencia del lugar aquí, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Danke, Señor. Y a su nombre. Dios bendiga a mi hermana ricamente. Bon Dieu bénisse Maxime richement. Nós sabemos palavra hoje mejinta On nous l'ouvre parole le matin de book de Números. dans le livre Nombre. Gloria a Jesús. Siga la palabra de Dios. Amén. Números capítulo 18. Tú este no está repartido en clase en alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Números 18. Vous méritez compliment. Alléluia. Alléluia. Nombre chapitre 18. Versículo 8. Verset 8. Mi hermana Andine. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Números 18, versículo 8. Nombre chapitre 18, verset 8. No se les dé palabra de Dios, de nombre de Tata, de Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado. Gloria a Jesús. Va, mi mic fica así, ¿no? Y buteden come con ahí. He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Nous pouvons aller par ça dans papa à petit là avec cet esprit. Après ça Seigneur a dit à Aaron comme ça: changer moi prend une portion dans toute offrande mon peuple Israël yo fait pour moi. Moi ba ou yo. C'est la portion qui va toujours être pour ak pour petit garçon yo depuis les monter mettez nous à part pour moi d'après règlement qu'il a pour tout temps tout temps. La nos van ora pedir Dios que yansa ave mahinta. On prier mande bon Dieu aide-li matin. Oh Dios, bota grande, bota maravilhoso, Senhor. De uma presença nós está continuar ave mahinta, tata donando bo honra, donando bo glória a Jehová. Oh Dios, mitad adoramos santo nombre, Señor. Na buen nombre sea gloria, alabanza y poder.
Tata, me hinta, nós está aqui na reunir para escutar a palavra, Deus mío. Seja algo papiando com nós, vida de maneira especial. Mestre de unção, mestre de graça, mestre de dom, Deus mío, dom de sabedoria, dom de conhecimento, oh Deus mío, dom de discernimento de espírito, dom de profecia, língua, interpretação de língua para edificar a igreja, Tata Santo, operalmente de maneira especial, Deus mío. Papi com nós vida, Jeová. Guia boa palavra, se pode desviar a mensagem, desviar, pero papi com cada que está no lugar aqui, Tata. Deus é honra e glória sempre que dá para você, meu Deus. Em nome de Jesus, me está pedindo uma mudança, Senhor. Amém. Meu irmão, pode tomar assento. Nous sommes chita ensemble. Pero sigue a alabar a Deus. Mais continuez louer bon Dieu. Está maravilhoso, Bon Dieu merveilleux. está precioso Bon Dieu précieux. e está grande. Bon Dieu grand. Eu me hinta, está dentro do lugar aqui. Maintenant, li ici. Alabança a Jesus. Nós estamos seguindo que mensagem, Nous continuons avec message. a bendição que há em dar a Deus. Bénédiction qui gagne, les ou bain bon Dieu. É bendição que tem ora nós dona a Deus. Bénédiction qui gagne, les que nous bain bon Dieu. Alabança da Senhor. E nós começamos com ele acaba 2 semanas atrás. Ça fait 2 semaines passées, nous commençons avec déjà. E nós começamos com dízimo, não? Nous commençons avec dîme. E nós damos definição de dízimo, Nous avons définition la dîme, que tem 10% de turbo entrada, não? qui c'est un 10% sur toute rentrée. Alabança ao Senhor. Amém. E me saco tem já necessidade grande, Moi, je connais des fois nécessité à aller gros, pero é necessário cumprir com ele, qual palavra de Deus está bisa. mais il est nécessaire pour nous accomplir à 100 paroles bon Dieu a dit. Tem já tem mama não está trabalhando jura de dízimo. Il y a parfois même maman qui empêche petit yo bailler la dîme. Nós se não obedecer a Deus, Mais apprendre yo obéir bon Dieu. parce que tem bendição nessa aqui, Parce que amém. il y a bénédiction dans ça tout. Tudo qual que está boa entrada Tout ça qui c'est rentré de dízimo que dá 10%, c'est là dans petit 10%. e esse vai trazer casa de Et Senhor. puis c'est ça pour te venir dans caille Seigneur. Alabança ao Senhor. Amém. Nota na responsabilidade. C'est pas dans la responsabilité. Você entende papiamento? Sim. Nota na responsabilidade de assunto da duna dízimo C'est pas dans la responsabilité moun qui bailler la dîme là para preocupar pour lui préoccuper. o que está passando com esse ou não. Qui ça qui passe à la dîme non, oui ou non? Vou libertar Devoir ou c'est de doner. bailler. Glória a Jesus. Amém, irmã? Pero aqui na Bonaire nós por mira, Mais si dans bonheur nous capable bom claro em que nós temos invertir sem. bien Amém. clair dans qui ça nous investir 5 l'argent ça. Glória ao Senhor. Pois 10% de turbo entrada não. Eh bien 10% sur toute rentrée yo. Antes na ya Longtemps yo persona entrado moun yo travailler. tahanha mes turso sem. Yo joine tout l'argent yo. A vendia Mais je dis à governo urbano boseng, gouvernement là que yo joine l'argent là. governo que tem parte para imposto. Gouvernement là qui tire un parti pour impôt. Alabança ao Senhor. Pero sem que bahanha com imposto de nje, Mais l'argent que yo joine avec impôt là-dedans, aceita bo salário. c'est ça qui c'est salaire là. No oro governo cabe quita imposto. C'est pas les gouvernements fin retirer impôt. Amém? É um negócio de negócio próprio, Moun qui gen propre business yo, Eimanzak. yon business. Amém? Não Ça. mesmo tem que sacar imposto para donar governo. Yo même besoin de retirer impôt ça pour yo bailler gouvernement. Pois, bom claro tá, Et bien très clair c'est o 10% é 10% de turbo entrada. Né? la dîme nan, c'est sur toute rentrée yo. Amém? Se nós esquecemos, nós junang foi chiquito, Si depuis petit nous voulons apprendre petit nous yo, eu me será tudo qual que mama donavo, besoin de dire tout ça maman ba ou, de dia botou sacar 10%. c'est là-dedans besoin de retirer 10%. Se lá é $10, Si je joue $10, então sacar 10%, besoin de retirer 10%. tá quando tu dona? Combien besoin bailler? $1. $1. Amém, irmã? Nós vamos a definição ampliamente. En plein élément nous définition. Nós vamos a prometer que a lei dízimo estava a existir. Nous avant la loi la dîme te existait. Abraham estava a ser de Abraham te connaît li, ela dona Melquisedeque, li baille Melchisedec tu estava a sacerdote qui était prêtre, e rei, roi. tipo de Jesus. Type Jésus, Ela dona é dízimo não. li baille dîme yo. Jacob a permitir Deus Jacob promet bon Dieu de donar dízimo não. pour le bailler dîme yo. E Abraham e Jacob a Bíblia 400 anos prometem a lei. Abraham avec Jacob yo vivent 400 ans avant la loi. Pois dízimo estava a existir, prometem a lei. Eh bien la dîme te existait avant la loi. Nós vamos também ampliamente de lei. En plein élément nous ouais tout dans la loi. Que o dízimo vai tomar também de lei. La dîme prend tout dans la loi. E depois de lei também, Après la loi tout, nós mira texto não. nous ouais verset yo Amém. Kuta papia. qui parlait
que o mestre diezma a vendia também. Je ne dis à tout, nous devons bailler la dîme. Agora nós vamos ampliar tique mais ouvrir, Je dis à nous parlons petit Jean Pierre en plein demande. para depois nós vamos ofrenda Pour après nous parlons l'offrande. e bendição que tem para donar a Deus. Qui bénédiction qui gagne pour bailler bon Dieu. E ofrenda, Offrande. nós podemos donar serviço, Nous bailler service. nós podemos donar oração. Nous bailler prière. De 4 pontos aí nós também analisar. Ces 4 points ça nous pourrons analyser. Em Números 18, Dans Nom chapitre 18, versículo 8, verset 8. Deus também diz algo importante aqui não. Bon Dieu, Dieu m'a important là. Ele diz, dijo mais Jeová a Arão, Après ça, Seigneur dit à Aaron, é que eu te he dado também el cuidado de mis ofrendas. changer, moi prends une portion dans toute offrande, mon peuple Israël. Amém. Quem Arão estava? Qui laisse Aaron tirer? Arão estava é sumo sacerdote. Aaron te un sacrificateur, un grand prêtre. Deus escolheu o povo de Levi Bon Dieu choisit peuple Lévi para estar sacerdote riba seu povo. pour yo prêtre sous peuple là. E Deus avisa, Bon Dieu dit, Deus papia, bon Dieu parler, Deus declarar. bon Dieu déclarer. É que eu te he dado também el cuidado de mis ofrendas. Et moi ba ou yo, c'est portion qui va toujours être. Que Deus te avisa aqui não? Qui ça bon Dieu dit là? Que momento que você diezma? No moment que va bailler la dîme Que là. momento que você ofrendar? No moment que va bailler l'offrande là. Bom, tá donando Ou gente, pas bailler moun, vou donando a Deus. mais va bailler bon Dieu. Então, Deus te avisa em mis ofrendas. C'est bon Dieu dit qui dit là offrande moi yo. E Deus te avisa, Bon Dieu dit Arão, Aaron, a minha donava é cuidar de minha ofrenda. Não. c'est moi même qui ba ou pour prendre soin yo. Pois nenhum creyente, Aucun croyant, nenhuma organização, aucune organisation pode estar nada contra que o pastor tá tomando ofrenda e diezmo não. pas capable de dire que yo compte pasteur qui prend offrande avec la dîme yo. Mas Deus avisa, Parce que c'est bon Dieu qui dit ça. da Deus C'est estipule. bon Dieu qui mettait. E se você algo diferente, Si on fait bagage différent, bom, tá receber bendição de on Deus. va recevoir bénédiction bon Dieu. Amém, irmã? Se aqui que você pensa, se não, Quel que soit son pensée, oui ou non, caminha você congregar, côté que vous réunis, hein, seja membro em plena comunhão, que ce soit membre pleine communion ou membro ou visitante, bien membre visiteur, se você salvar, você tem que diezma. si vous sauvez, vous devez bailler la dîme. Amém. Diezma em ofrenda, La dîme, dá l'offrande, algo de ele salvar, si vous bagage de monde sauvé, algo de ele que tem fé. monde qui a la foi. Então, assim mesmo, tem mundano que está diezma e ofrenda. Comme ça même, il y a monde qui baille la dîme et puis qui baille l'offrande. Pois Deus Et estipular bien bon Dieu stipulé. onde tem que crescer. Qui côté au besoin de porter l'aller. Amém. Você congregar aqui não, Ou après il ici, hein, tá aqui não pode crescer. c'est ici à besoin de porter le venir. Afinal, irmão. Oui ou non, mes bien-aimés. Alabança ao Senhor. Bom, você congregar aqui não. Vous pas après ici, hein. E mané diezmo para o ex-pastor aí na Haiti São Domingo. Et puis pour voir là, dis-moi pour un ancien pasteur là, c'est domaine ou bien Haïti. E se pastor já está tomé, Si un pasteur là doit prendre, está ladrão mesmo com o abo. lycée on volait même j'avais. Alabança ao Senhor. Amém. Meu irmão avisami. Il faut un fois qui dit moi. Estava dando o diezmo para o pastor na São Domingo. Il était qu'on voyait 10 millions pour pasteur dans Saint-Domingue, Pero está comer bebê aqui não. mais t'as mangé boire ici à là. Pero está um bom pastor. Mais t'es un bon pasteur. O pastor disse, Pasteur là dit não mande mais para mim. pas voyer encore pour moi. E me stage. Moi besoin vraiment. Pero botum né caminho botar congregar. Mais besoin bailler côté au réunir. Amém, irmã. Alabança ao Senhor. Seja que botar membro em plena comunhão, Ce soit c'est membre pleine communion, ou botar membro poante, ou c'est un membre en épreuve. se botar salvar, Si vous sauvez, tá bom dever de crescer para Deus. c'est devoir pour porter le venir pour bon Dieu. Bom, tá decidir que botar assim com Ou né. pas décider soit faire avec elle. Deus estipular que botar com assim com C'est né. bon Dieu qui mettez qui ça pour faire avec elle. É que eu te he dado também el cuidado de mis ofrendas. Moi ba ou yo, c'est ma portion qui va toujours être pour. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Toute offrande mon peuple Israël yo fait pour moi ba ou yo, c'est ma portion qui va toujours être pour ak petit garçon yo depuis les moi te mettez nous à part pour moi. Ando Kiko é sacerdote tá assim Que sa- ofrenda Qui ça prête là te qu'on fait ak offrande là? entre ele e Deus. C'est entre lui-même ak bon Dieu. Então diz na 9, Il dit dans 9 là, Deus te dice, bon Dieu dit, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. dans offrande yo mettez à part net pour moi, hein, les ou fin ou était portion pour bouler dans du feu.
toda ofrenda de ellos, toute offrande ça yo, todo presente suyo tout présenté yo, y toda expiación por el pecado de ellos tout ça qui présenté pour pardon péché yo, y toda expiación por la culpa de ellos tout ça qui présenté pour demander pardon pour ça yo fait qui mal, que me han de presentar, qui yo présenté devant moi, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. c'est alléluia, c'est un bagage qui a pas pour moi et puis pour petit garçon yo. Alabanza al Señor. Pues ahora nos está donando a Dios. Et bien là qui nous a bail bon Dieu, Dios también es como algo santo, bon Dieu regarde ça comme un bagage qui saint, algo un sagrado, bagage qui sacré, algo apartado para Dios. un bagage qui partagé, Y aquí séparé pour bon Dieu. nang Dios te avisa, Aaron está aquí. Là bon Dieu dit à Aaron là, 10 te avisa, dans 10 ans il dit, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. dans manger côté yo mettez à part pour Seigneur, ces garçons assez qui pour manger là-dedans yo. Considérez offrande ça tant que bagage qui a pas pour Seigneur. Entonces aquí dice el versículo Jesús, Il dit dans verset 11 là, esto también será tuyo. il est fini offrande ça spécial pour même tout. Dios donando más instrucción a Aarón, Bon Dieu a bail plus instruction dans Aaron là. la ofrenda elevada de sus dones Dans offrande qui bail yo, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. ma ba yo pour petit garçon yo à petite fille yo d'après un règlement cap là pour tout temps tout monde dans famille qui dans condition pour faire service pour moi va gen droit manger là-dedans. Mira lo cual te dice, Regardez qui ça dit là, he dado a ti, moi ba ou lui-même Dios. bon Dieu. Amén, hermanos. Pues, ¿quién te son que te mantiene, pastor? Eh bien qui est ce monde qui prend soin pasteur? Una pregunta. ¿Quién te mantiene, pastor? Qui est qui prend soin pasteur? La iglesia. L'église. ¿Quién te mantiene, pastor? Qui est qui prend soin pasteur? Dios. Bon Dieu. Pastor, abo taduna Parce na Dios. que au même moi bail dans bon Dieu. Amén. E ofrenda y el diezmo ta di Dios. Offrande là que la dîme non c'est pour bon Dieu. Ando Dios ta dune Et puis pastore. bon Dieu bail pasteur. Dios ta bisando que na Aaron eseita dibo. Bon Dieu dit là dans Aaron, ça c'est pour He dado a ti, moi ba ou yo. a mi adunabe. C'est moi-même qui ba ou yo. Alabanza al Señor. 12 te bisa 12 lundi, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. ma ba ou tout ça qui pi bon dans premier fruit récolte y a offert by Seigneur chaque l'année l'huile olive divin à graines qui donnait dans jardin. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Tout premier fruit qui dans pays a fruit yo offert by Seigneur c'est va pour tout. Tout monde la caillou qui dans condition pour servir Seigneur va gen droit manger là-dedans yo. Todo consagrado por voto en Israel será tuyo. Tout bagay moun peuple Israël là prend engagement mettez à part pour Seigneur va pour tout. Aquí no se mira ofrenda, no se mira diezmo, Là nous offrande nous dîme, no se mira primicias, nous prome fruta nang. premier fruit yo. No se mira kinang voto orobo permitir Dios. Nous là qui fait une promesse dans bon Dieu. Permitir Dios algo. Promettre bon Dieu un bagay. Tur Dios ta bisano arong ta pabonanta. Là à bon Dieu dit Aaron tout c'est pour. Abo de permitir Dios. C'est même qui fait promesse dans bon Dieu. O sea, Dios se trata cubo. Bon Dieu va peut-être traiter avec vous. O sea, Dios, ok, mi tabay donar uma ofrenda extra. Ou dit OK bon Dieu mon pral bailler offrande en plus. Dios te avisa etapa sacerdote. Bon Dieu dit là c'est pour prêtre là. 5. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Verset 15. Tout premier petit, quitte ces petites moun, quitte ces petites bêtes, y a mettez yo à part pour moi. Pas pour moi et c'est pour yo vailler tout mais c'est pour accepter yo ou était yo payer pour chaque premier petit moun avec toute premier petite bête qui pas qu'a servi offrande pour moi. Tur e promei junang Tout premier petit yo de gente moun y de bestia, ou une petite bête estamos de sacerdote. qui était pour prêtre là. Amén.
Pero imaginamos si entre pueblo te serán por menyuna, Imagine si tout peuple a porté premier petit yo a. ta basta you around lo tabay ting. Alors on t'a pas gagné en pile petit. Anto ene lo sinisumes malo ku su you tabay otro Et gente. on va sentir bien parce que petit il aller pour l'autre monde. Ta pese ele permitir que persona por redimir. C'est peut-être ça qui va permettre pour monde ça racheter. Comprar back lo qual que tava da DJ. Retourner acheter encore ça que pour lui un jour. Jesus, Jésus, nosso irmão maior, plus grand frère noir, a redimir-nos. lui racheter nous. Ela compra back Lui tourner acheter encore. lo qual que já tava da de Deus. Ça que pour bon Dieu déjà. O ser humano tava da de Deus. L'homme t'es pour bon Dieu. O ser humano waru criar L'homme veut créer por Deus. en par bon Dieu. E tava da criação de Deus. Je te crée à ti bon Dieu. Pero do de picar, Mais à cause du péché, inimigo arranha e control. l'ennemi a joué un contrôle. Quando Jesus a Mais vini, là que Jésus vini, ela redimir-nos. lui racheter nous. Pariente cercano Un parent proche por redimir outro. capable de racheter un l'autre E monde. Jesus a pagar preço sobre a cruz de Calvário Jésus peut prier à ce bois calvaire para tomar nos back cerca de Deus. pour retourner prendre nous encore venir devant bon Dieu. E assim também está aqui não. C'est comme ça il dit là, É pro meio premier petit là, de gente e de premier bestia petite bête là, tá de Deus. c'est pour bon Dieu. Pero é por o redimir. Mais il est capable de racheter. Alabança ao Senhor. Den 16 da bisa, Dans 16 ans il dit, de mês harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario que es de 20 geras. les premiers petits garçons en va gagner un mois, ou a fait yo payer ou 5 pièces argent. D'après septième yo servi dans caille bon Dieu ya. En vez de tata na me entregar a you, Au lieu parents yo remettre petit là, nada duna 5 ciclos. yo bay 5 pièces argent. De versículo Dans 17, verset 17 là, más el primogénito de la vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. mais pour un premier petit mal, yon maman bœuf ou sinon yon maman cabrit ou encore yon maman mouton fait ou pas accepter rien pour yo, c'est bagay qui a pas pour moi net, c'est pour yo touyer yo, y a vide sang yo sur l'autel là, ou a boule reste ou a boule graisse yo, c'est va yon offrande y a boule net pour moi, yon offrande qui va faire plaisir avec bon santé. 18 de Bisa, Jésus l'a dit, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. mais viande yo va arrêter pour ensemble avec viande poitrine là avec gigot droite qui déjà pour Mira que dan con atención Dios está duna na ofrenda y el diezmo. Gardez qui attention bon Dieu bail là dans offrande là avec dîme là, Paso es importante para Dios. parce que c'est important pour bon Dieu. O piene te ignorar isso aqui. En pile monde ignorer ça, Anto ora escuché pastor papio over isso et aqui. puis le temps de pasteur a parler de ça, Nanda me pastor que sen. yo dit pasteur a voulu l'argent. Nanda pensa sina. Yo pense comme ça. Nos no, amén, gloria a Jesús. Nous même non. Otro yendo na alabanza al L'autre monde Señor. yo. Amén, hermana. Ando hobi pastor dor 16 Et puis en pile pasteur à cause ça, no te predica el mensaje aqui. yo pas prêcher message ça. Andos trova el pueblo impedir el pueblo de recibir bendición. Et puis on pêche peuple à recevoir bénédiction Pastor no conoce el tema. parce que pas qu'on thème là. Amén, pero me se prediqué también. On doit prêcher ça tout Pastor den jeta me din bendición. parce que une bénédiction là-dedans tout. Hobi biabo ta stanca En pile fois ou corrompu pa motivo cubo no te duna Dios lo cual es de Dios. à cause ou pas bon Dieu sac pour bon Dieu. Del versículo 19 te avisa, Dans verset 19 là il dit, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, il dit comme ça dans verset 19 là, ma baou pour même pour petit garçon à petite fille yo, toute portion qui va rester offrande pour peuple Israël là yo va mettre à part pour moi. amén, ofrecieron a Jehová, Offrir dans Jéhovah, las he dado para ti c'est va un règlement pour para tus hijos petit tout yo y para tus hijas contigo, et pour petit yo ensemble avec vous. para estatuto perpetuo, Pour règlement qu'il a pour tout temps. pacto de sal perpetuo. Yon Es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. contrat qui pas jamais cassé ni qui pas jamais gâté, moi fait là avec vous. Mira que dice que era 20. Regardez que ça dit dans 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte.
yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Après ça, Seigneur a dit à Aaron comme ça, ou pas jamais joindre aucune portion dans terre héritage qui pour peuple là. Ou pas jamais gagner un morceau de terre qui va relever ou pas ou dans pays. C'est moi-même qui tout, c'est moi-même qui tout bien ou dans mi-temps peuple Israël là. Amén, hermana. El pueblo levítico, Peuple Lévi. amén, no ha recibido heredad. Yo pas recevoir héritage. Ahora Dios está parte etera. Là que bon Dieu t'a séparé terre. Y Dios está bisa bosanta dimi. Bon Dieu dit nous c'est pour moi nous. Mita di bosnang, Moi c'est pour nous. mita que de bosnang. Moi prendre soin nous. Entre el pueblo me estará mantener Tout peuple a besoin de Kembe el tribu de Leví. et tribu Lévi. Amén. Nanda un pueblo que no me estará atrás, no tiene heredad tampoco. Si on peut pas besoin de travail, pas de héritage tout. 21 te bisa. 21 dit He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Seigneur dit comme ça, moi mettez toute la dîme moun Israël yo va bailler là à part pour moi dans bonne famille Lévi yo. Amén. Lo he dado por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pour service, il apprend dans temple là, pour travail il a fait dans temple rendez-vous. Amén. Más claro porta. Puis clair pas capable bien. Que Dios te viste, Que bon Dieu dit, que he adunanan e diezmonan, c'est lui qui va au dîme là. pa motivo nanta ministrar À el cause pueblo. de ta bail service dans peuple là. Nanta sirve pueblo. T'a servi peuple là. De ministerio del tabernáculo. Dans mystère dans temple là. Alabanza al Señor. Amén, hermanan. Este dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Il dit, mon peuple Israël yo pas jamais besoin procher bord temple rendez-vous comme ça yo pas privé faire un péché qui t'a pour faire mourir. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vosotros, vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Depuis qu'on y a, c'est moun Lévi yo qui va prendre soin toute bagaille dans temple rendez-vous. Il est responsable pour toute bagaille mal il a fait. Ça c'est un l'ordre sévère pour tout le monde suivre depuis petit en petit. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, en los hijos de Israel no poseerán heredad. Ma bay moun Lévi yo toute la dîme moun peuple Israël yo prend sous ça yo gagné pour offrir bay Seigneur. C'est peut-être ça moi dit moun famille Lévi yo pas jamais gain aucune portion terre qui pour rele yo pa yo dans pays Israël là. Versículo 26. Verset 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Parler ak moun Lévi yo di yo comme ça, les na recevoir nan men moun peuple Israël yo, la dîme c'est ya banou pour bien pa nous, na wete yon dixième là-dedans pour moi, c'est va offrande la dîme pour nous bay Seigneur. Amén. Pues el pueblo estaba diezma. Eh bien peuple a te kon bay la dîme Amén. Na Dios. nan bon Dieu. Y Dios aduna levita dan esa Et puis aquí. bon Dieu bay Lévi yo ça. Pero el levita dan también me estará diezma. Mais Lévi yo tout besoin bay la dîme tout. Pues de todo lo cual que estaba da Et 30, bien tout ça que qu'on rentré, el levita dan ofrecer un 10% Lévi yo te kon retirer yon dixième de entrada, de rentrée a. un 10% de Yon 10%. 10% sorti dans 10%. Amén. Estaba tabay para Dios. C'est qu'on aller pour bon Dieu. Menos nos tambe, Même Jean nous même tout. tur luna, Chaque mois, de diezmo y ofrenda nan, la dîme yo offrande yo. nos toman un Nous 10% voyons 10% para oficina nan central. pour officine centrale yo. De diezmo tabay, La dîme aller, y así ne obra por ayuda otro nan rond mundo. c'est comme ça lève capable aider lève ça dans le monde entier. Ando no te importa e condición de iglesia. Et puis ça pas importe condition de l'église là. Romana e promé 15 años. Il faut même premier 10 ou bien 15 ans. Iglesia no tiene suficiente para pagar su gasto na. L'église va bien suffit pour couvrir dépenses yo. Y para honra y gloria de Dios me da bice aqui. Pour honneur gloire bon Dieu m'a dit ça. A mí como casata tá sur, espaço que tá tem. C'est moi-même qui avec madame qui qu'on couvrir en dépenses dans espace de gagner. E tu de 15 anos na Et ei, tout 10 15 ans yo. nós manda diezmo para oficina na. Nous était la dîme dans dîme voyer pour officine yo. Aunque no tem suficiente. Même si pas de suffit. Pero Dios a bendecir nos. Mais bon Dieu a béni, bon Dieu béni nous. Amén, hermana.
Pues de lo cual como Santa Duna, Et bien dans ça que nous bail, de dieta sa con 10%, c'est là-dedans où il y a un 10%. ita mana pe oficina nan central. Pour pour officine centrale yo. Kina da sikune, Qui ça fait avec? ta queda na nang i Dios. Ça arrête dans yo même avec bon Dieu. Pero sampo mira, Mais nous nous capable boire den práctica, en pratique uno to use sen qui côté aqui. utiliser l'argent ça. Amen, que nós to vai den turcaminda, Qui nous capable de tout côté rond mundo. le monde entier. Amen, romanang. Nos den 70 país, Dans 70 pays, tem país tan hermano, il y a pays yo frère yo. ta exigir para bolante uma obra social para me bolante Yo igreja. exigé ou besoin de lever une lèvre sociale avant construire l'église. Ada bom ser 100 pessoas. Et bien besoin de l'argent pour ça. Botou lanto um lugar que ta cuida huérfano nang, Si on construit un côté qui apprend soin orphelin ou bien orpheline, ou um lugar que ta cuida ainda nang viúdo, viúda ou de bien idade, il y a un côté qui apprend soin moun qui grand moun yo ou bien veuve ou escola, ou bien l'école. adora bolantele, Et bien là que construit côté e ça, ora na permitir bolante uma c'est igreja. là ça qui va permettre de construire l'église. Bom ser 100. Ou besoin de l'argent. Parce que a igreja não tem, não está produzindo ainda. Parce que l'église n'a pas là, elle n'a pas produit jusqu'à présent. Deus a chama. Bon Dieu relais. Para fé nós trabalha. Par la foi nous aller. Para fé mas bina boneiro aqui. Par la foi vient dans bonheiro là. 20 anos passamos não mire aqui. 20 ans passés pas tout ça. Pero Deus a chama-me. Mais bon Dieu relais. Ora Deus chama nós. Là que bon Dieu relais nous. Está prosperar nos Il a caminhos. prospéré chemin nous. O pena timbiata mira uma igreja crescer. En pile fois quand l'église a grandi, E não está querendo algo fácil. je pense que c'est pas facile. Alabança ao Senhor. E não está vai não quelanta. Bendito seja o Et puis il Senhor. aller, il voulait lever. E tinha na dalang cabeça roupa duro. Et parfois il faut peut-être dire en pile Você sabe que não está costa de rende. parce que bagaille ça c'est pas bagaille monde. Tá Deus. C'est bon Dieu. Não sale se Deus não chamava. Pas sorti si bon Dieu parle là. Não vai lanta obra se Deus não Pas chamava. va lever aucun lève si bon Dieu parle là. Então um trabalho que Deus tem quase. C'est un travail que bon Dieu besoin faire. Como ser humano, bom não por. D'accord, l'homme ou pas capable. Bom não por lante. Pas capable lever. Bom não por Pas resistir. capable résister. Tudo é ataque não. E ataque, Tudo é calúnia não. Tudo parle mal, Tudo o qual também contra de bobida. Vient contre la vie. Bom não tá resistir. Ou pas resistir. Pero se Deus chamava. Mas se bom Dieu releu, Se Deus chamava. se bom Dieu releu, Se Deus se chamava. bom Dieu releu, Esta nave fortaleza. dá força, Esta nave sabedoria. dá sagesse, Esta nave dá unção. unção, Esta nave La graça. grâce. Moisés sabe ser Deus. Moïse dit bon Dieu. É carga que é demasiado Ça grande. ça trop gros. Deus a chamou. Bon Dieu relève. E Deus a Bon Dieu capacité. capacité. E Deus a donné 70 mais. Bon Dieu va dire 70 encore. E que a palavra de Deus está vista. Bon Dieu dit. De um chão que está em riba de Deus a tu, mas tu nessa 70, aleluia. Si on te soulier, bon Dieu mettez sur 70 yo. Se Deus chamar para a tua igreja em 100 gente, Bon Dieu relève pour construire l'église 100 moun. esta nave é unção de 100, La aleluia. onction de 100. Se lanta nós para sacudir boneiro aqui. Et nous pour nous souquer bonheiro là. É do nossa unção para sacudir é isso aqui. La Que é poder de Deus. secouer pour nous souquer et il dit là ça. Na seu nome é glória. Amém, irmão. Deus está bom e Deus está grande. Bon Dieu grand. E Deus está Bon Dieu maravilhoso. merveilleux. E dias por dias para vai. Et la dîme pour aller Na lugar que nós não podemos. dans côté que nous-mêmes nous pas qu'à aller. Quando falava Senhor. Nós podemos ler o versículo 28 também. Là, pour être dans verset 28 là. Esta dice, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos. Comme ça, nous-mêmes tout, nous prenons une portion dans toute offrande de la dîme, mon peuple Israël va faire. Que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová el sacerdote Aarón. Nous mettons la part pour moi et puis nous prenons portion, nous était pour Seigneur. Versículo 29. Verset 29. Y todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. D'après ça qui pi bon, dans tout ça qui pour nous, nous offrir by Seigneur. Amén. Aquí no está papiando con el sacerdote nan. La parler avec prêtre yo, Con nan 5 diezma en ofrenda. comment il va la dîme et ben la offrande. Parce que el sacerdote también da diezma y ofrenda. Parce que la prêtre yo tu va offrande, il va la dîme. Amén. Ahora una iglesia independiente. Quand il y a une église indépendante, ¿Na quién da diezma? ¿Na quién da ofrenda? dans qui laisse pas offrande ou bien la dîme. Alabanza al Señor. Versículo 30. Verset 30. Y les dirás, On dit yo tout. cuando ofreceréis lo mejor de ellos, Les moun le levi yo fin prend ça qui pi bon, será contada a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. il a considéré reste qui était à tant que récolte farine, blé ak divin, yo même yo fait. Y na casa do posso seguir lesa Il a capable continuer li ampliamente en pleinement over esse aqui. Amém. au sujet de ça. Se nós vamos na Neemias capítulo 10, Sinon aller dans Néhémie chapitre 10, nós está ampliando over de diezmo. Amém. nous avons plein là sur affaire de la dîme. Já nossa mira acaba aqui que está
Nous déjà ouais qui ça lié, que está estabelecer primeiro com lei, tem lei, depois de lei. il était établi avant loi, dans loi, après la loi. Agora nós está amplo pouco over de G. Qu'on a font parler plus en plein au sujet de ça. Neemias 10:37. Néhémie 10:37. Alabanza al Señor. Neemias 10:37. Néhémie 10, verset 37. Glória ao Senhor. Então diz assim aqui. Que, meu irmão, entende? Neemias 10:37. Ele diz que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Dans le verset 37 là. Comme ça tout n'importe bail prêtre yo côté y a vivre dans temple en pain n'a fait avec premier grain n'a récolté chaque année yo ensemble avec l'autre offrande fruits pied bois nous yo va donner divin qui fait fête avec l'huile olive frais n'importe la dîme tout récolte n'a fait dans jardin nous by moun levi yo c'est eux même qui va marcher dans tout petit bouc nous yo pour ramasser la dîme côté yo fait jardin. Meu irmão, acorda Nous songeons, frère, que o povo de Israel agora vai preso. que le peuple Israël là est allé en captivité É parte de Judá, dans la partie Juda 70 anos. 70 ans. Deus permitiram vai back para reconstruir. Bon Dieu permet de retourner encore pour aller reconstruire. Esdras, Esdras, Neemias, Néhémie, então vai reconstruir. il a reconstruit, Pero que nós está restabelecer, reconstruir back mais là il a rétabli encore é fuente de bendição. sous bénédiction. Tu cos estava ruína. Toute bagaille était détruite. Não tinha muralha, não estava tinha nada. Pas de muraille, pas de rien. Amém. E aqui não é tentar reconstruir. É muralha não, Là il a reconstruit encore é muraille. porta não, Portio, pero também algo mais importante, un bagage important tout. é o qual traz bendição para nossa Ça vida. qui était une bénédiction, qui était cette bénédiction pour nous-mêmes. Na 38 está avisa À 38 ans, il dit, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevaran el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios a las cámaras de la casa del tesoro. yon nan prêtre qui sorti dans branche famille Aaron yo va toujours aller avec moun Lévi yo les yo pral ramasser la dîme là. Les fini moun Lévi yo va porter dixième dans toute la dîme. Yo ramasser ya pour service dans temple là. También se ora si iglesia crece C'est pour ça si l'église a grandi, de tal manera que puede mantener su pastor. de façon que capable kimbe ou prendre son pasteur Pastor, nós como pastor parce que nous même comme pasteur, não tem pensão, nous pas gain une pension. não tem nada. Nous pas gain rien. Tá bom mês como pastor, tá bom mês como pastor, tenho botar banda para pensão, C'est eux même qui a besoin de penser comme pasteur qui sont mettre en côté pour pension banda para seguro, etc. ou bien pour assurance. De mi caso, mi trabalho todo na MESEI. Dans capable dans travail, c'est travail capable ça yo. Pero normalmente pastor me mantener su mês completamente de iglesia. Mais normalement, il n'y a pas besoin de prendre cette idée de l'église là. E obra de movimento aqui L'œuvre mouvement missionnaire ça, é uma boa obra, c'est un bon lèvre, pero não está rico. mais il n'est pas riche. Pues daí pastor mês, Et bien c'est pasteur même mês é sorro, qui besoin faire tout ça capable amém para botar banda, pour le mettre en côté, para sua pour pensão, pension, para seu pour seguro, assurance, para seu costão. pour affaires. Então a igreja Et puis cresce, là que l'église a grandi, que pode apartar algo para seu mês, il va boiter un petit corps mettre en côté pour lui. então mês tem algo que tu quer para fundo da igreja. Et puis là ça va rester un bagage pour fond l'église là. Se a igreja ganha com 300 gente aqui Si dentro, l'église a plein là avec 300 personnes e 3 gente não ladrão, aleluia, et puis 3 personnes qui pas voler, não sentimos mal. Se você não está ladrão, não tem rabia, ou pas irmãos. pas sentir mal parce que si vous pas un voleur ou pas sentir tout mal. Pero se você está ladrão, você arrepentia, Mais si vous êtes un voleur matin ou doit repentir. então também está Et bisele, puis c'est pas moi qui dis ça, então Malaquia 3 está bisele. mais c'est Malachie 3 qui dit ça. Se 300 gente aqui dentro, irmão, Si il y a 300 personnes dedans là, tu diezmando, tout bail la dîme, tem suficiente para pastor il suffit pour pasteur e para et puis pour fundo. un fond. Amém. E pastor pode tomar turcos para só. Pasteur va prendre toute bagaille pour lui. Glória a Jesus. Ou não, romana? Oui ou non? Tu diezmo tu ofrenda aí. Toute la dîme, toute offrande. Normalmente me aqui não que ele evita não tem heredade. Normalement, les vieux pas de héritage. Pero de qual dia você mira tor pastor anco casca sei não. Mais comment faire journée aujourd'hui avec pasteur avec un caille bagaille ça yo? Alléluia. De quando tor mira pastor anco casca, minha casa. Acha grande mesmo. Comment faire des fois journée aujourd'hui avec pasteur avec caille puis caille qui gros en pile qui coûte cher? Digo, Pour qui ça? Jesus, casa com Jesus.
Glória a Jesus. Quem bobisa? Qui est-ce qui a dit ça? Se Deus ajudar-me, amém? C'est bon Dieu a fait. Pero se mira timbiata tim pastora e a idade bieu. Mais nous, il y a des fois un pasteur qui est à l'âge, Na invertir turcos em Deus. il investit tout le bagage dans bon Dieu. E tá chegando um momento que vamos mover mais. Il arrive un moment où il ne peut pas déplacer encore. Il Pero ne na peut nota tem casa pas de caille, nada. rien. Ante obra Et puis il lève là, não pora zorg para não. pas capable de faire ça, capable pour moun ça. Já tem pastor antaba tá barra na vejez. Il y a un pasteur qui descend dans la vieillesse, Tem uma situação dans une difícil. situation difficile, Sem pensão, sans pension, sem entrada, sans sem entrée, nada. sans rien. Tem cliente que pensa que portanto sei ter pastor ideal não. Il y a quoi qui pense que ça, peut-être ça c'est pasteur idéal là, non? Então pastor que passa miséria para motivo de congregação. C'est un pasteur qui passe en pile misère à cause, Ou por motivo que pastor não logra botar algum banda para assumir. ou bien pasteur paraît s'il mettait un bagage en côté pour lui-même. So é obra não tá pensão de movimento Parce que missionário. lève là, il pas aux pensions missionnaire mondial. Não só tem seguro de enfermidade e obra. Ou pas jouer une assurance maladie pour enlever ça. Den reino holandês nós tem como deve ser? Parte social tá hopi alto. Dans le hollandais, la partie sociale là très haut. Com botanha pensão chiquito. Une pension tout petit. Tu lembra que tá inscrever be isla aqui tá segurar. Tout le monde qui inscrit non yo na l'île ça yo assuré. Amém. Nós tem comprar, nós pode pagar erco para romana. Nós tem regra de seguro Nous avons une règle d'assurance que está muito mais melhor qui est plus meilleure que o país tem dias mais grande que et nós. puis qui est 10 fois plus gros que ici. Ando que papi mal de nenhum país. Même pas voulez parler mal de aucun pays. Com a realidade. En réalité. E me dá puntra. M'a demandé Na Santo Domingo, dans Saint-Domingue, tu renda segurar para turma lesa? tout le monde assuré pour toute maladie Na Colômbia, dans Colombie. me conhecer henanang de Colômbia, Santo Domingo tabi aqui nang. Moi connais monde dans Colombie, c'est domaine vini ici. Guardo segurar. Yo assuré. Vai Colômbia vai assim tratamento que na Colômbia não há. Il y a les Colombie a un traitement qui est pas capable de jouer même dans Colombie. Esse é o privilégio que nós temos de reino holandês. Ça c'est privilège nous gagnons dans le royaume hollandais ça. Amém. Por exemplo, pastor de Aruba da pastor tempo completo, Par exemple, pasteur Aruba, il est pasteur de toute l'heure, pero tá trape obra, mais il travaille pour lève là, tá paga imposto il paye impôt e tá segurado também. et puis il gagne assurance tout. E tem pensão que tá na final tá quando sai $800 pensão também, sabe quando sai pensão tá? Il gagne une pension qu'on va payer à la fin, par contre c'est $800. Pero outro país tá não tem net nada. Mais l'autre pays il pas gagne rien. Amém. Tá pensei pastor com sabedoria, C'est pour ça avec une sagesse, você botar pasteur. algum banda, Vous mettez un petit corps de côté. pero tem biano timpa buta banda. Mais des fois ni gagne pas gagne pour mettre un bord. É promédio 5 anos não tá timpa buta banda. Premier 15 ans, il pas gagne rien pour mettre un côté. Alabança ao Senhor. Tem ainda no timpa buta banda. Jusqu'où il pas gagne pour mettre un côté. Glória ao Senhor. Amém. De mi caso me tem trabalho. Dans capable non, moi gagne travail. Pero maquinamos se não tinha. Mais imagine aussi pas de gagne. Ano Cristo Jesus durou tiki mais por me que bine. Et puis Jésus Christ il dirait un petit crasse avant de venir. Você tem medo de pastor em casa cai assim aqui. Et de ça, le pasteur presque tombé comme ça. Tá predicar que tu vai passar não tá vai. Sans arrêter à prêcher parce que qui continue pour aller? Glória a Deus. Amém, irmã. E tá pensei botar raia vendia. C'est pour ça que je jeudi hein. Tanta vista sabiamente o pastor tem sua casita. Yo dit avec connaissance et pasteur ali gen ti ka eli. Pastor obra não por afford, não por paga esse aí para nós. Parce que lève là pas capable payer ça pour nous. Anto centro usar para 30 mais países. Et puis l'argent utilisé pour entrer dans l'autre pays yo. Pero si a obra vai crescendo, o pastor tem que botar banda para sua manhã. Mais pendant lève là grandi parce que mettons un petit comme un côté pour demain. Amém, irmã. Alabança ao Senhor. E aqui não é 10,10, Et là la dîme sorti dans dîme. mas você vai para costam de igreja, Besoin aller pour affaire l'église là. para manter a igreja. Pour prendre sur l'église là. Se a igreja crescer mais ainda, Si l'église a grandi plus é toujours, suficiente gain suffit. para começar com obra não caricativo. Nous allons commencer avec lève qualificatif. Amém. Obra não para ajuda ainda não pobre que seja. Par exemple, lève pour aider pauvres, Pero mas você tem sim. mais besoin gain. Alabança que se você não tem, não pode ajudar mais a leu. Si vous pas gain, pas capable de plus loin. Tem que pensar de meu país, se o pastor tá ajudando essa, ajuda essa aí. Gain moun qui dit dans pays, pasteur aider ça, E pastor tem para ajudar essa, ajuda essa aí. Pasteur a gain pour aider ça, Tá nos desejo também. C'est désir nous tout. É trabalho primordial da espiritual, Premier travail spirituel, pero dos social. et deuxième non social. Pero me se tem força para fazer Mais ele. besoin gain force pour faire ça.
Lázaro ha muerto con hambre Lazare te mourir gangou, y enfermo, malade, pero salva. mais il te sauvé. Ese es primordial Ça c'est y primordial. Dios ayuda para más adelante. Bon Dieu va Amén. aider nous pour nous avancer plus devant. Pregunta sobre diezmo. Question sur ça fait la dîme là. Nos va que ampliamente Oui, ça en pleinement. esto es un deber, C'est un devoir, una obligación, obligation. una bendición. Une bénédiction, No dune, si ou pas bail, está pica. c'est un péché. Si vos no te diezmando, Si ou pas bail la dîme, vos está ganando bon. ou pas marcher bien. Amén. Combien de monde qui dit amen? Entonces debe ser, Bible debe C'est ser. pas moi qui dis ça, mais c'est la Bible qui dit. Nos va de Malaquías, pero no se le seca de Malaquías. Voilà Malachi parce que nous lisons déjà dans Malachi. Alabanza al Señor que Dios está puntra. Bon Dieu pose question. Un hombre lo horta Dios. Yon moun capable de voler bon Dieu? ¿Quién nos hortaba Dios? Bon Dieu, à qui ça nous voler? Ese profeta, ¿quién nos horta Dios? Prophète, bon, à qui ça nous voler bon Y Dieu? Dios te dice, de Dios me ofrenda. Bon Dieu dit, yo nan offrande moi nan la dîme. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermana. Pues no dunete un picabo, vida no puede prosperar. Eh bien, si ou pas bail c'est un péché la vie ou pas prospérer. Mira con el rey de Egipcio, Regardez comment Egipto, roi égyptien atra un imperio riba lomba de catibunan. il était construit un gros empereur sur dos esclave. yo. Él ha disfrutado de je, Il était réjoui de ça, pero está injusto. mais il était injuste. Dios quita turcos back Bon Dieu était tout bagaille encore. y nada más será dona la israelita Il nan. besoin bail israélite yo Amén. Es pago. et l'argent ça yo. Amén. Saca oro, renchi, Pour retirer kiko, l'or, plata, dunanan, l'argent y serán bay. et dit yo allez, Por tanto, le se bonda comprender. peut-être quoi ablir ou pas comprendre lui. Paso bueno, por traer un imperio riba loma de otro. Parce que pas construire un grand empereur comme ça sous dos l'autre monde. Assim na timbatin don e trabalho tambe. C'est comme ça tu gain mettre travail yo tout. Amém. Tabuta trato nan traha. Yo mette travail au travail. Ora nan extra. Le en plus. Já sábado, já domingo. Travail samedi dimanche Então paga nan. et puis yo pas paye yo. O tanto trabalho de fiesta. Ou me fait au travail jour fête E não paga nan. et puis pas paye yo. Bota que ele vai dilante. Ou quoi que va pas avancer E urugon of também está com a coisa da Bíblia também se tá chegando na vida também. et vermine ta qui la Bible dit a privé dans la vie yo tout. Não, abrir. Urugon, Malaquias 3, le sei deram. Não tá justo. Li pas agisse. Vou prosperar. Ou capable Pero prospérer, Deus está aqui te back. mais bon Dieu a porté la Quando parole. palavra Senhor. Se não te pergunta, nós vai na ofrenda. Si pas une question nous aller dans offrande. Que está ofrendando a Deus? Qui ça qui c'est bail offrande dans bon Dieu? Ofrendar a Deus é importante. Offrande mon Dieu c'est l'important. Deus está tomando nossa ofrenda em consideração. Bon Dieu prend offrande yo en considération. Portanto, é um mensagem poderoso, Peut-être qu'on pas juste un message qui a pouvoir, é um mensagem glorioso. mais c'est un message glorieux. Deus, me observa, pergunta, Deus todos nos bendição espiritual, ora nos ofrenda. Une question, bon Dieu bénit nous les que nous bail offrande. Deus está mirando nossa ofrenda. Bon Dieu ouais offrande nous yo. Gloria a Dios. La cosa van a Hechos 10. On va aller dans travail 10. Tú tengo uma pergunta. Pardon frère. Hecho a en posé une 10. question. Travail 10. Así, bendición. Una pregunta para todos. Pastor, si yo mi sueldo me sale $1,500 y de esos $1,500 yo solamente diezmo $140, ¿puedo perder mi salvación por esos $10? ¿Qué es Santa? Diga. Fíjate, le contesta. Sí, tal vez sí. Sí, Eruman alquilino te puntra si su salario está 100 ¿cuánto? No, 1,500. 1,500. No, creol, para primeiro me expor, creol. 1,500. Des, te puntra. Creol, papiamento me expor. Ah, ok. Frère alquilino dit comme ça que si salaire là c'est 1,500 et puis s'il paye seulement 50, est-ce que son péché lié s'il pas payer pour 1,000 là? S'il paye 140, ok, s'il paye 140 et puis il pas payer reste là, est-ce qu'ils sont volés pour ça? Est-ce qu'ils sont péchés pour ça? Alabas Jesús. Y hermano Santo, ¿qué dice usted? Gloria a Dios. Si una gente gana $1,500 y ofrenda solamente $140, está robando. Porque el diezmo, si un centavo lo traemos sin de completo con un centavo mismo, estamos robando porque le estamos faltando a Dios. Porque recordémonos que la viuda dio las 2 blancas que tenía y fue bendecida. Entonces cuando nosotros le robamos un centavo
Del diezmo a Dios estamos en pecado porque estamos robando. Somos ladrones. Es por todo. Dios le bendiga, hermano. Sí, el que se roba una vaca y se roba una gallina como quiere está robando. Pastor, papia ko parle sur la dimna. Pastor papia di diezmo. Dimna c'est vérité lié Diezmo parce é verdade. parce que les te Haïti. So, ora que eu na Haiti, Moi fait moi gen 5 petits moun. me tem 5 yu. Kounya moi pas l'école a prouvé, moi pas gen yon plim pour m'bay ti moun yo. Escola vai começar, me não tem um pen para me donar. Et puis moi mette à genoux et puis m'a parlé à papa. De papa com tata. M'a parlé ku bon Dieu et puis l'aime parler ku bon Dieu. Ora papa com Deus. Et puis dans demain si Dieu veut m'te gen un cousine. Me tem um prima. Un cousin l'autre bois. Um primo. Et puis les moi garder moi eu vou e cobre l'école là pour moi. Na outro país. Ora me mira na manda sem de para pagar escola. Et moi dis bon Dieu merci parce que bon Dieu fait un pile pour moi. Parce que Deus assim fica com família. Et la dîme non c'est vérité lié. Yes, é verdade. Et parce que père yo même yo pas prend la yo pas nous pas bailler la dîme. Parce que pastor de católico nos paga diezmo. Et c'est là yo gagne un problème. Pero ora não tem problema. Et puis yo ban une enveloppe. Na tudo não são uma envelope. Et puis nous mettez on la dîme pour moun et qui a problème. Para nós pôr um diezmo para isso que tem problema. Amém. Et c'est ça que fait moi pas de connaît à faire la dîme. Ta percebido pas estar aqui com da diezmo. Et c'est l'arrivée la Hollande et puis il a parlé mal l'église et puis a Hollande ma igreja. Et puis frère n'a parlé m'a fait de la. Miro manda explicar me que da diezmo. Amém. Igreja católica. Igreja católica. De maioria país que era bai. Na maioria do país. Nada será concordado com o governo. Eu firmei um acordo avec o governo. Mesmo com as quantias também. Mesmo já avec Antioto. Teco 10. Depuis 10. Amém, tá governo tá pagar salário de todo pastor católico. Rivé na época saiu, se governo tem que pagar la dîme pour tout am salaire de tout pasteur. Então no qualquer escala, amém. Pasteur católico. Bom escala. Et puis c'était un bon escala tá que tá escala propriamente, escala. Ora para trás caminho da. E que leva para um côté. Tem diferente vamos explicar escala. Diferente categoria de salário. Diferentes categorias de salário. Categoria 1 está começando a $1,000. Categoria 1 a começar a $1,000. E cada ano botar um tique. Chaque ano eu não tical. E final de escala portanto $1,500. E puis final escala sabe ser 1.500. Categoria 2 portanto começando a $1,200. Categoria 2 começa a 1.200. Assim na cada categoria. Você começa a chaque categoria. Categoria 4 portanto começando a $6,000. Categoria 14 peut-être a commencé a $6,000. Amém. E assim na governo estava pagando antias e Corsol está pagando. Esse consegue governo anti ça jusqu'à présent que a sua paie. Salário de todo pastor católico. Salaire eu paie salaire de tout père católico. E está mantendo edifício não. E puis eu prendre soin tout edifício. Todo concordado com a cera com o Vaticano. Par moyen de accord eu fermé avec Vatican. E tá pensei não tem problema com cobrar diezmo não. C'est vrai ça eu gain tem problema para cobrar diezmo. Eu vai ter problema para eu toucher la dîme oui ou non. Amém. Hermano, el tenemos para un tiki más después de otra pregunta não. Foi Jean-Claude. Ok. Opinião sur façon foi Alquilino parler. Minha opinião riba lo qual mi remarquei no texto delante. Ok. Parce que chaque monde comprend une dimension. Parce que cada pessoa está compreender uma dimensão. Moi-même je dois choisir pas dire Alquilino c'est volé. Portanto, a mim não escorrer para dizer Alquilino tá ladrão. Mais Alquilino connaît tout. Pero Alquilino sabe também comment pour le payer dîme. Como ele tem que pagar diezmo. Tem uma façon, tem uma maneira, ou bien tem plusieurs façons. Ou tem outra maneira. Le payer dîme, dîme rete dîme. Prometo seguir. Prometo não, avant não continuer. Nós estamos passando mesmo para a Bíblia. Não abaseno sobre a palavra. Sua palavra. Deus, boa opinião está passar de palavra. Opinião é base na palavra. É palavra está bisa é 10 não 150, não 140. E Paola diz que diz não 150, c'est pas moi-même. Não minha opinião. C'est pas opinião pam. Amém, é palavra. C'est palavra. Então
esse aí tem problema C'est ça qui c'est problème là. quando nós queremos interpretar coisas na nossa maneira. Là que nous chaque nous interpréter bagaille là dans façon Então, pas. pensa Deus do maestro, Ça bon Dieu mettait maître, pastor, pasteur para guiar a igreja, para explicar a pour igreja. expliquer ou guider l'église là. Amém? Pero se nós tá receber a palavra Et si nous recevons la parole là e manter nossa própria opinião, et puis que mes propres opinions, talvez nous, seja diferente opinião. Não. ça gagne différence opinion yo. Mas se um texto vai passar, pastor, Hechos 10, onde bisame, gu. Besoin venir avec un verset que travail dit, il dit comme ça. Pero nós se me dá do nabo texto Mais c'est parce que c'est un bon verset ça. e bisabo o que está, Et puis me dit qui ça lié. a doutor pode vociferar uma opinião diferente. Et puis malgré ça venir avec une autre opinion. Anteriormente não que escutei, Et puis là ça m'a pas écouter. e me basar a palavra. Il doit baser sur parole là. Vou te mais que sigue. On va continuer. Ok. Moins clair et moins comprendre. Si está claro. Basar a palavra. Tá compreendendo? Não me texto que está bisa que não está ladrão. Donami un verset que tá bisa com enota ladrão. Creol. Bam un verset que ele dit, il pas. Amém. Não está me de yamele. C'est pas moi qui relève le volet. Amém. É palavra da bisa. C'est parole là qui dit ça. Glória ao Senhor. Amen. Amém, irmão. Ora que Jesus predicando de comer sua carne e beber sua sangue. Dès que Jésus prêchait aux paroles qui dit, message qui te dit manger shell, manger boire sans lit. Que não diz? Qui ça veut dire? Dura palavra que está. Parole ça arrête hein. Palavra de Deus tem já está duro. Parole bon Dieu que des fois il dit. Pero é uma oportunidade para estudar junto. Não um texto bisa me interrobes. Mais nous avons opportunité pour nous étudier ensemble. Bam un verset qui dit que moi trompé, moi l'envers. Amém? Vai colocar que mana Gil se explica. Regardez qui ça c'est Dieu ça dit. Minta conhecer diezmo. Moi pas con la dîme. Ora ma bina Senhor. L'aime bien Seigneur. Na explicar-me. Eu expliquei-me. Que mais assim? Qui ça me fait? Que ela assim? Qui ça le fait? Cambia o pensamento que ela tem. Changer pensée là. Tu me suja a palavra de Deus. Il prend parole là. Romanos 12:2 está bisa. Romains 12:2 Para dit. cambia nos maneira de Pour pensar nous changer, j'en pensais hein. e não pensa maneira do mundo aqui. Pas penser tá comme monde ça. Para nós compreender que é vontade de Pour nous Deus. comprendre qui ça qui c'est volonté bon Dieu. Amém. Seguimos. On continue. Ok. Solamente, seulement moi comprendre. Solamente me comprendre. Frère Alquilino, baille une offrande volontaire, mais c'est pas dire qu'il veut. Roman Arquilino a donné une offrande volontario, pero não paga diezmo. Não, é de sua diezmo não paga. Mais c'est lui-même qui dit que c'est la dîme libérée. Su exemplo que ela Son bisa, exemple libéré. tá diezmo na dona. C'est un dîme libéré. Tá entre su caso delante. C'est lui-même qui vient avec capal là devant. Et bisa que fait que não pague completo e a nota diezmo mais. Não, de verdade. C'est pas vérité. De números, Na nombre de Levítico 27, na Levítico 27, 30 até 32, 30 que vem na 32, Bíblia está estipular la Bible mette como nós por redimir, ora nós não pagamos diezmo. como nós vamos racheter les que não pas payer dîme. De caso que ele pague completo, Na casa va payer complet, está falando $10. il te manque $10. Que tem quase, Qui ça besoin faire? segundo Levítico, Selon Levítique, é seguinte luna, moi cap vini é $10 $10 ça plus plus 20%. 20%. Tá diezmo tá, pero em pague completo. C'est la dîme, pas payer complète. A em pague Ou mês, bien pas payer le même. pero tá diezmo tá. Mais c'est la dîme liée. Não passou não pague, C'est parce que pas payer, não pague completo, pas payer le complète, ela vira ofrenda. il vient offrande. A menos que o botou como ofrenda. Plus ou moins si vous dites bailler ta offrande. Amém? Ele diz, também diezmo aqui, dit là, mais dis-moi là, fala $10, il manque $10. é não tá completo, Il pas complète. é por redimir, Il capable racheter, pero que é but que a palavra de Deus está bisa. mais avec amende que parole bon Dieu mettait. Meu irmão, compreender? Amém. Hermano Darío. Amén. Pastor, mi pregunta es para mí mismo y quizá para muchos. La palabra dice que todo dinero que entra en mis manos tengo que dar el diezmo. Ahora, ¿qué sucede o conmigo con aquellos que piden un préstamo al banco, sea para comprar una casa, para comprar un carro, y reciben el dinero? ¿Tienen que dar el diezmo de ese préstamo, sí o no? Et frère a dit que on a parlé de la dîme, de toute rentrée qui c'est la dîme. Si nous avons besoin de construire un caille, nous allons construire un caille et puis nous allons prêter la banque une quantité de cob. Estamos transmitiendo. Qui ça va passer qu'on y a avec cob ça parce qu'ils sont rentrés là. Gloria a Dios. Hermana Tabita, ¿qué es su opinión? ¿Qué es su opinión?
Gloria a Jesús. Préstamo en otra duna, hermana Wendy. C'est à dire que elle prêté dans la banque, il pas. C'est Wendy, tout ça qui rentre, tout ça recevoir. Ça veut dire prêter, c'est rentrer, recevoir. Que sea tu salario de todo fin de mes Que o un sea préstamo salario, lo chaque- recibiste en tu mano. Dice todo lo que recibas. Il dit tout ça le Turbo recevoir. entrada, que men, es una entrada, tiene que dar diezmo. Santos, ¿tienes $1 por ahí? Alabanza a Jesús. O más. Te voy a devolver, no pongas nervioso. Amén. Ángel, ¿puedes dar a Santo su $10? Mano Angelo, pour donner, ou capable bailler frère. Créole. Ou capable bailler frère Santo sur $10 là. Diezmo, $1. La dîme. Él tiene que pagar diezmo. Il a besoin de bailler la dîme Le di los $10 de Santo. parce que bah Pero era, ¿de quién era? pour qu'il est Santo. De Santo. Pour Santo. ¿O no? ¿Cómo va a diezmar de $10 Pour de qui ça Santo? qu'on y a mbral bailler la dîme? Comment faire bailler la dîme sur $10 de Hay Santo? pastores, Gen pasteur yo, amén. Hay pastores gen pasteur yo. que dicen que sí que hay que dar de dinero prestado. Yo dit oui ou de rete la dîme dans comme vous prêter. Yo digo que no, Moi-même moi dis non. pero si lo quiere dar es bienvenido, amén. Mais si vous voulez bailler, bienvenue. A ver, Dios te va a bendecir. Bon Dieu va bénir. Gloria a Jesús. Dure Mike. Va a arco en 16. Yo también digo que no, porque yo voy a pagar el préstamo del dinero que ya yo estoy diezmando a la iglesia. ¿Me entiende? Y si ya yo estoy diezmando, no tengo que pagar, que dar de lo que Ahora estoy él tiene prestado. ahí, es cosa me avisa, mi opinión, Et ça que m'a dit c'est opinion moi pastor tem pastor avisa diferente. parce qu'il y a pasteur qui dit différent. Pastor ma filha é 100, Moi parce que me prêter l'argent, como tenho dona back, moi pour me remettre encore. e esse salário como está pagando diezmo, Mais salaire que m'a payé dîme là, me está paga é esse aí. c'est la dame paye l'argent me doit. Amém, irmã? Deus, onde 100 como está oferecer, C'est anha c'est anha, pas l'argent me joindre là pastor matra algo, parce que me travaille ou bien ou da bagaille. 100 filha, Mais c'est l'argent me prêter. mas tu me Moi prendre $10 de santo, me mira santo ve doné para mim. $10 frère Santo, me pas je dis à balil pour moi. Pero Mais se isso não confia que diezmo de dia glória a Deus. si moun qui prête yo vle bailler la dîme là-dedans, gloire à Dieu. Sigue dar vai. Continuez. Não sendo malo como consciente, glória a Deus. Pero a mim tá querer, Mais moi quoi? que não tá não tá obrigatório C'est pas obligatoire diezmo de 100 cuba fia. pour bailler la dîme dans l'argent que vous Pastor, prêtez. tu recém e botando na banco back. Parce que tout l'argent ça vous pour remettre banque là encore. Se ba fia 1000, Si vous prêtez 1000, botando na 1200 back. peut-être pour bailler la banque 1200. Amém. Banco não regalabe. La banque pas fait au cadeau. Ela nabe Li ba ou li para botar back. pour retourner ba li Que encore. bota pagando que o 100 bota 10 foi Mais dia. on bailler on payer banque là avec quoi vous Sim. déjà bailler la dîme. Tá bom assim, não? Amém. Pero Mais se ba sinti para 10 para tipo 100 fia glória a Deus. si vous sentez que pour bailler la dîme comme vous prêtez, gloire à Dieu. Hermana Tabita, sigue, aí temos vai. Si uno vende una propiedad, un objeto, algo de valor, o hace un job por ahí, también debe de diezmar. Assim, aí sim. Amén, Aí gloria a sim. Dios. Et c'est-à-dire que si vous vendez une propriété de valeur ou bien on fait job ou un job là, vous devez bailler la dîme. Hermana Andrea, dá-me uma pergunta. Não se vai ofrenda, mas se pergunta na ofrenda de diezmo. Amém. Ça c'est question au sujet de la dîme. Agora se me tem uma entrada de huur, está inclusive water com cable com internet. De que como me se diezma? Dus bota huur cas, bota bota cas, bota huur com ende. Sim. Ou bien on caille ou louer vai un autre monde. Ando den é 100 quando pagabo Ou bien na copie vin PO là, de água com corrente. Água, internet com cable. Amém. de l'eau, internet, câble. Se comigo botar kit água corrente com quebra for, seguame. D'abord moi-même, faut qu'on retire là-dedans. Você tá esse terreno tá usando. Parce que c'est le monde qui utilise bah, ce câble internet là. Amém. Se comigo botar kit é água que luz que é quebra for, D'abord moi-même, on doit retirer la dîme là-dedans, dans le câble internet avec l'eau. é sobrata divo. Et puis reste à pour. Amém.
Pero ofrenda, vamos para terminar, Quando eu terminei a ofrenda. hermano Robbie. Hechos 10, ¿me lo mantiene? Trabalho, capítulo 10, Versículo 1. verset 1. Si mi hermano Raúl también tiene una pregunta, ¿no? ¿Usted también tiene una pregunta? Espérame, Robbie le expresa a usted. Hermano, ¿Ya le dijeron? Ah, ok, está bien. ora, hermano pastor, ora comigo, lá vai um regalo. Por exemplo, um rádio. Me tem que pagar 10 por dia, pastor entrar e dar para mim. ¿Cómo? Lá vai um rádio, um telefone, onde regalar um telefone. Me tem que pagar 10 por dia, pastor entrar e dar para mim, segundo a mim. Hermana dice que no, ¿por qué no? Ofrenda para ofrenda ore. Hermana Ingrid. ¿dónde? Por 10% del año usted lo deja que el pastor lo use y después. 10% que depois você utiliza. Gloria al Señor. Sí, 2 meses del año. El carro también, amén. Amén. Serio, amén. Hermanos, buena pregunta. Boa questão. Gloria a Jesús. A mí te pisa, botar 10 dia. Moi dia o do baile lá nada. Amén. Tu regalo tu entrada. Tudo cadeau c'est une rentrée. Pero com? Mais comment? É nada difícil. Lá ele vem de um tijão difícil. Amém. Também sei, não sou uma drena de detalhe na aí, pero a você não regalar um caso. Parce que se eu for o cadeau um cai. Verdade. Como que só Doon na pastor um camber. Vai pastor um cham. Ah? Hermano Robbie. Hermano, um caso, vou pôr lá taxeiro, vou pagar 10 por aí. Pero, por exemplo, um telefone, um rádio. Samsung S8 dá $800. Ok. Um Samsung S8. 80. Kiko hermana, ¿cuál hermano? S9, 8, 7. Amén. ¿Te cuesta difícil? Quem vai que difícil. Pero essa que está indo na conta 10 e tu vai a um mais allá. Mensagem é mundo que vai lá dizer, mas que o é plus loin toujours. Tem nós se queira começar de seu salário, TPB vai mais allá. Quem mundo que para mesmo começar a vir no salário, juste para capaz viver o é plus loin. Pastor, todo el mundo sabe ahora que yo tengo mi negocio, pero yo tengo mi sueldo. Pero ahí, por lo menos, hubo unos meses atrás que no me pude pagar mi sueldo, ni a mí ni a mi esposa, el sueldo que te ha acordado. Pero cuando entró entonces que yo me pagué, el próximo mes yo pagué mi diezmo doble. Yo tenía que ponerle por arriba. ¿Quién? No, yo pagué el diezmo de los 2 sueldos que me pagué entonces en ese mes. ¿Qué pagaste? Yo me pagué entonces, yo pagué las deudas de los 2 diezmos que me pagué entonces, que mi sueldo que yo no pude cobrar el próximo mes y el pero en el normal. próximo mes usted cobró 2 sueldos. Sí, lo pagué normal también. Sí, amén. Solamente no tenía suficiente cash flow, no tenía suficiente SEN. Seulement pas gain l'argent, pas gain comme suffit. Para ese mes pagarlo. Moi payer. Y cuando me entró, porque ese mes me fue hasta bien difícil porque no me quedó nada yo le pagué a mis trabajadores y no me pude pagar ni pude pagar a mi esposa. Y cuando entró entonces el dinero que sacamos nuestro sueldo, yo saqué entonces del sueldo de mi mes pasado y mi mes que me pagué, entonces. Amén. Y así mismo a mi esposa. Es otra cosa. Y los bagay. Cuando uno lo recibe, que uno reciba, pero porque tiene muchas cosas que pagar y no lo paga, parce que un pile bagay pour payer cosa para payer. Entonces tiene que poner los 20%. Et bien là ça veut mettre 20%. Pero si usted no recibe, mais si vous pas recevoir, no puede dar de lo que no recibe, pienso yo. Pas capable bail ça ou pas recevoir d'après moi-même. Amén. Entonces lo recibió doble el próximo mes. Eh bien, mois prochain, on recevra double. Paga los diezmos normales. On va payer diezmo normal. Amén.
pero a veces lo recibimos, Mais il va falloir nous recevoir. pero pagamos muchas cosas Nous tellement payé en pile bagaille. y no pagamos el Et diezmo. nous pas payer dîme là. El próximo mes usted tiene que añadir el Et puis moi 20%. qui venir, ou besoin de mettre 20%. Amén. Hermana Crisma. Mi quiera apuntar, pastor. Ok, me quiera bene un caso, por ejemplo. Ahora me bene el caso y también me tengo que quitar el diezmo, ¿tá? Sí. Para pagar. Sí. Me escotame con un auto. Me bene mi auto. Me puedo quitar mi mester quitar el diezmo. Es diferencia. Différence là. Ma compre cas 20.000. Mas te cai lá 20.000 Tem um da cristiana compre cas, tá? et en tant que moi te crescer. Se não da cristiano, vai vender, vai ter um diezmo de dia. Moi vendre, vai la dîme. Pero se me da cristiano, Et moi chrétien, como cristiano, compra minha casa, comme chrétien, mas te cai moi. mas compra minha casa com cena, com uma diezma. Mas te cai moi avec l'argent que me baille la dîme déjà. Se me dá mandando, mas compra minha casa, me dá diezma nunca. Si me demande, mas te cai moi, jamais baille la dîme. Ora vou vender casa aí, Me lo vendre cai ça, vou ter um diezma. ou je baille la dîme. Mas compra casa 20.000, Mas te cai lá pour 20.000 como cristiano. comme chrétien. Amém? Mas vender Moi vendre li a 40.000. pour 40.000. Que me tu paga diezmo, Qui ça pour me payer 10.000 là-dedans? é diferença. Différence là. Entre 20.000 e 40.000. Sortir dans 20 et vient à 40.000. Assim como cristiano, Et comme chrétien qu'on y a, vai como um casa, ou acheter un caille. tá dizendo que diezma sempre com ele. C'est avec l'argent que toujours baille la dîme là. Amém? Você paga é diferente quando vou vender ele. Ou capable payer différence là, les vendre li. Como mundano, vai comprar um casa, Comme monde ou acheter un nunca vai diezma, pas jamais baille la dîme, vou vender ou vendre li. é diezmo de el preço. La dîme pour prier. ¿Me lo comprende? Sí. Hermana Tabita. Como estamos hablando de recibir, hermano pastor, si nosotros criamos o plantamos y viene cría en lo que criamos, viene cría, tenemos derecho a darle al pastor una primicia de la cría que criamos, ¿Cría de qué? de bestia, puede ser puerco, cabrito. Una pregunta. No, todo eso es recibir. Y si nosotros plantamos y recibimos fruto también, tenemos derecho a de eso que recibimos ¿Qué dice usted, Santo? darle al pastor. De los plantados y de los cría. Está difícil la pregunta, pero Tabita, si tú tienes 50 vacas y esas vacas te paren cada uno un becerro, la Biblia dice que se diezmaba de todo lo que nosotros poseíamos, lo que ellos poseían, ¿no? Se diezmaba del víveres, se diezmaba de la vaca, de los bueyes, de todo. Pero ahora eso casi no se está haciendo por la razón de que la gente no lo están haciendo así, no están cumpliendo, pero sería un deber. Sería un deber porque el pastor aquí necesita para hacer algo en la iglesia, ¿no? Y si a mí me nacen 10 becerros y yo puedo regalar uno como diezmo a la iglesia, traerlo como diezmo a la iglesia, el pastor puede venderlo y hacer cualquier cosa que tenga que hacer en la iglesia. Amén. Pero como eso es en animales, eso es duro para hablar. Ahora, me imagino que otros países que no están tan avanzados, Imaginez qu'on y a l'autre pays qui pas tellement avancé. enang sinang tatumanang, Là, yo capable prendre yo. amém. Se você transformar, C'est quoi transformer? se dá algo simples, como Santo dijo, amém. En República Dominicana todavía hay iglesias que por año hacen una actividad que le llaman Javis, que cada persona lleva un fruto, uno lleva una caña, otro lleva naranja, otro lleva yuca, otro lleva víveres, cada quien. Entonces ese producto, los mismos miembros lo compran y lo dejan de ofrenda en la iglesia. Había un pastor Eso de se nosotros, usa todavía en República Dominicana. había un pastor de nosotros, Por año, todos los años se hace eso en las iglesias. amém, na Venezuela. País. En Venezuela. Ela vai num lugar, caminha, nanta
produzir la que yo asistía. su comida caña nanta trai nana. Là, de un côté, c'est d'après moi-même, c'est quand yo fait dans le pays ça. Ando sei tava da entrada de erumana. Et puis c'est ça qui était rentré frais. Su comida mahinchi, com cara, que conai? D'après moi-même, c'est maïs ou bien can. Pois fim de luna, esse anda 13p. Eh bien, fais-moi, c'est ça, pour te bari. De tempo que mahinchi, que Na époque ça, amém. maïs. Anto etawak que eta hasi assim kune. Ta a vendia botar cabrito be pastor na den reino holandês. Je ne jeudi à souvenir avec un cabrit dans le gouvernement hollandais ça. Eta viro que difícil. Como? Difícil. Tudo bem. Pero se bo stobe 13. Se o quitli e pour venir avec. Amém. Emana amén, amén. También sí. También es su solución. Lo redimes. Porque tenían que dar primicia de hombre y animal. Y del animal lo redimía, del hombre lo redimía, pagando 5 ciclos. Bestia anda redimir pagando 5 ciclos. Gente. Solamente se é promedio una de gente e de bestia. Então, de gente promedio una de gente. Se não a Roma será que a cultura é una aí. Se não a outra pessoa que tiver tudo petit saio. Eles vão para redimir. E não acaba reastil. Que men que vão para pagar algo para you back. Um bagagem que vai jouer petit ou encore. E una etapa tá de sacerdote lá. Parce que tout premier petit saio c'était pour prêtre là. Pero tá paga 5 ciclos. Mais eu paye 5 pièces là. E you back. Assim não pode também com fruta ou bestia. C'est comme ça fait avec fruit ou bien avec bête là. Você paga o preço. Você paga um prix. E você quer com o porco, com o vaca. Você tem avec cochon ou bien bœuf. Você paga o preço no seu lugar. Mais on paye um prix na place. Para escrever também. Amém? Na livro lá tu. Mas Mercedes para nós terminar, me hinta. Espera um momento. Anda por charla, sí. Gloria a Dios, sí. Aparte de todo, yo tengo un remarque o pregunta tocante los diezmos. El diezmo para mí está abierto esto. El diezmo para mí, aparte de ser un mandato. Sí, sigue. El diezmo para mí, aparte de ser un mandato que está escrito claramente en la Biblia, lo dice la palabra. Aparte de eso, para mí también eso tiene que estar en el corazón de uno. Porque si uno se siente bendecido por algo que Dios le ha dado, eso tiene que estar en el corazón también para saber que uno tiene que dar tanto. Yo lo digo por mí. Gloria a Dios. Yo vendí un terreno en Santo Domingo que era de mis hijos, pero ese dinero no lo iba a recibir yo, sino a mi hijo me está escuchando que está en Holanda, Ramón Leoncio. Ese dinero se lo iban a entregar a él en €1 en Holanda. Entonces él me dijo, porque el que lo compró era una persona que estaba en Alemania, y él me dijo: mami, me van a entregar el dinero a mí, como tú me enseñaste a dar el diezmo, yo voy a dar el diezmo del dinero aquí. Entonces yo le dije: ok, como tú quieras. Cuando ese dinero llegó, la parte que él tenía que mandar para mí, él sacó su diezmo bruto allá. La parte que él tenía que mandar para mí era como la mitad. Entonces cuando llegó ese dinero aquí, yo saqué mi diezmo, porque yo también pertenezco a otra iglesia. Yo no pensé que ya ese dinero le habían sacado diezmo. Yo di lo que yo recibí, que era mío. Yo di mi diezmo completo, gloria a Dios. Eso es uno. Yo dije, bueno, eso está en mi corazón, porque es imposible que pero más corto porque el tiempo se va. Ok, entonces tocante la primicia, cuando yo saqué la primera compañía, yo le pregunté a mi Dios a quién le iba a dar una primicia, la primicia de mi compañía, y Dios me trató conmigo, que hasta hoy eso es un hecho presente, y me dijo, yo no conocía al hermano Joel bien, pero yo le pregunté a mi Dios, orando en oración, y Dios trató conmigo para traer la familia del hermano Joel gratuitamente. Eso para mí es una primicia. Amén. Porque Dios no me dijo a mí, trae una gente del mundo, un familiar tuyo que bastante lo necesitaban o algo. Yo obedecí. Como que yo y esa persona éramos socios, un socio que yo tenía, y él encontró eso mal, dijo: no, yo lo voy a quitar y lo voy a mandar a su país. Yo le contesté a él: inténtalo a ver si puede. Amén. Gloria a Dios. Dos cosas. Gloria a
hay que sentir para dar el diezmo. Ou dwe senti pou baye la dîme? Hay que darlo. Ou dwe baye li? Es una obligación. Segundo, Deuxièmement, primicias premier petit, premier né yo, es para el sacerdote. c'est pour prêtre là. Lo que usted hizo con Joel es una obra social. Ça que vous faites avec Frère Usted Joël là, sin- c'est on œuvre sociale. sintió en su corazón Vous sentez dans le cœur ayudarlos. pour aider. No es primicia. C'est pas un premier né. Porque primicia usted no decide Premier ou pas décider lo que hace con la primicia. qui ça pour faire avec. La primicia es Premier, del sacerdote. premier, c'est pour prêtre là. Amén. Voy a leer un texto y después dos preguntas más y terminamos. Ofrenda. No, no, Joel es una bendición en la iglesia, Je vois cette bénédiction pour l'église là. pero primicia es lo que usted hizo, no es primicia, Ça que vous faites, c'est pas premier né. là. es una obra, C'est un œuvre. una obra de caridad. C'est un œuvre. Y Dios los bendice también. Et bon Dieu bénit tout. Amén, hermanos. Usted da su diezmo y su ofrenda y con lo que resta usted puede hacer lo que quiera, Ou baye la dîme offrande, ça crée vous fait sauver. puede ayudar a Vous otros. avez de l'autre chose. Es una obra de caridad. Ça c'est œuvre qualité. Si usted lo llama primicia, ok, pero no es Si primicia. vous voulez le premier né, Primicias mais son pas los premier. primeros frutos. C'est tout premier fruit. Yo. Amén. Los primeros entradas Premier rentrée. Yo. de su. Es una obra de fe que usted hizo. Ça, Una obra de caridad. On œuvre de la foi. que vous Ayudó a una persona, faites. Ou aider un monde. a un hijo de Un Dios, petit bon Dieu. y Dios le bendice. Bon Dieu Amén. bénit. Quiero leer Hechos 10, 1 al 4 y ahí terminamos con algunas preguntas. Travail dit verset 1 à 4. Es un prometa diezmo, a unos ofrenda, Premier c'était la dîme qu'on y a, c'est offrande. a unos nos apunta si Dios te va a nos ofrenda. On a demandé est-ce que bon Dieu garde offrande yo? Na Hechos 10 se avisa, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dans la ville Césarée, il y a un homme qui était le Corneille. Il était capitaine d'un bataillon soldat mon pays italien. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Corneille était un homme qui t'a servi bon Dieu juif yo, lui-même avec toute famille, il était craintif pour bon Dieu, il était fait en pile pour pauvre yo. Y este vio claramente en visión como a la hora novena del día que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Et puis, un jour après-midi, vers 3 heures, il fait une vision à clair comme ça, il voit un ange bon Dieu entrer la caille, les anges là relé li Corneille. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Il regarde les anges là, il était peur et puis il dit comme ça gagne maître. Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Les anges là répondent lui, bon Dieu accepte la prière ou yo ensemble avec tout bien ou te fait pour pauvre yo. Tus oraciones Prière ou yo y tus limosnas. avec zèvre yo. Tus oraciones En prière ou y yo, tus ofrendas. offrande yo. Dios vio las dos. Dios se mirarán dos. Bon Dieu garde tous les deux. Alabanza al Señor. Dios te va lo cual nos duna. Nos más texto. Bon Dieu, ouais, tout ça qui nous baille. Nous avons plus de versets. Jesús, Parce que Jésus, así hopicos ribe mundo il aqui, fait un pile bagaille dans le monde ça. que buki nang Bible no po contener. Avec, à côté que la Bible pas capable d'écrire ça. Pero las coisas buta algum. Mais il choisit pour mettre quelques là-dedans yo. Anto la buta cameta cinta wa aqui quando tira. Et puis il mettait une côté que les chita, il garde qui ça tire là-dedans. Jesús a cinta, Jésus chita, vac, l'a regardé. ora hermano, saldo pasa. Les frères sont passés. Ah, wa, había vai wa. Et tant on ouvrir pour moi. La vac quando tira. Oh no, hermano. Il garde qui ça il mettre là-dedans. Anto la mira que rico tira de nam, é rico nan taba da tira de na Et abundância. puis il riche te kon mettre dans ça yo gain en pile. Anto é mulher que tira é dos sang nang gata ting. Et puis avec femme qui te tire qui te met by deux cobles il te gain. Pues boa ofrenda. Et bien bon offrande. Tem influência. Il influence. Ribo bendição. Sous bénédiction. Amém. Se não gosta escutar, eu queria internet tempo assim mal uso de essa aqui. On cap côté aujourd'hui après qui fait mauvais utiliser avec ça. Essa é verdade. Mais ça c'est vérité. Maneira você siembra, Gens que vous plantez, você cosechar. c'est comme ça récolter. Tem parte financeira também. La partie financière, Alabança ao Senhor. E me dá papel de própria on a experiência. parlé avec propre expérience. Amém. Nós vamos na linha, pelo menos terminar uma pergunta. Corto, tiene 2 segundos. Pastor, yo quiero preguntar, porque yo debo de diezmar, un ejemplo, debo de diezmar $94 de mi diezmo, pero si yo quiero dar, por decir 100,
tengo que especificar que diezmo está 94 y que el otro es ofrenda, o puedo diezmar los 100 como si fuera diezmo? C'est-à-dire que s'il te gagne la dîme de $94, qu'on a s'il dit fait $100, est-ce que c'est capable ou bien ça pas capable? ¿Cuándo te van a saludar para Máximo Laureano en Santo Domingo? Nahomi Hatmas Neres en Corsou. Esta manera dice nos Dios bendicionar el pueblo de Dios y entero boneiro. Dios man Daniel me setra a me hinta, pero esta dice gloria a Dios, sintonizar foi de Harbor Village. Ramón Leoncio, amén. ¿Te escuchó? ¿Cuándo van a saludo para Ramón Leoncio? Él dice Dios les bendiga, la paz de Dios sea con vosotros. También nos tiene Keila Paulina Aina Julana. ¿Cuándo van a saludo, pe? Nos tiene Elaida Caicedo allá en Amsterdam, Holanda. ¿Cuándo le mandan saludos? Ronchi Richard Taboneiro. Cristina Rederstap, un fiel oyente. ¿Cuándo mandan saludo para Cristina? Y para Hetty Burgos, Naboneiro. ¿Cuándo mandan saludo, pe? Dios bendicionamos tan ricamente. El mensaje aquí también está de bendición para vuestra vida. Mensaje está de bendición por la vida. Amén. El 10.90, su 10 es 94. Sí, la dîme c'est 94. Y la ofrenda es 6. Y puis ofrenda c'est 6. Pero si lo pone 100, mais si vous mettez 100, no le quita ni le. Amén. Ça pas ou pas ouété. Alabanza al Señor. Amén. Aparte la ofrenda que debo dar. Amén. Solamente. Seulement. Si usted no lo mete en un sobre, si pas mettre dans une enveloppe, porque al fin de año, parce que fin année, todos ustedes reciben lo que han dado a la iglesia. Tout ça que vous recevez à l'église. Amén. Amén. Y eso usted lo puede usar ça va utiliser para impuesto. Pour impôt. Si usted quiere. Si vous voulez. Recibe un comprobante de lo que usted dio en todo el año. Y ça que vous payez pendant toute année. Y usted puede deducirlo en su impuesto. Vous va mettre ça en formule impôt. De tal manera de una façon que puede recibir algo de los impuestos. Pour recevoir comme encore dans mes impôts. Ahora la ofrenda no registrada, no sabemos. No connaît. Amén, eso no viene ahí. Ça va venir, alabanza, pero lo dejamos a la persona como ofrenda. Como ofrenda. ¿Me entienden, hermanos? Es que no comprenden. Hay gente que dice, yo no declaro eso de los impuestos. Si no voy a recibir el dinero, me van a send back. Me van a devolver los diezmos. Si usted no lo quiere, tómalo y ofréndalo otra vez. Es el gobierno que le da ese privilegio. ¿O no? Muchas veces esa gente que habla así son gente que no diezman. Si el gobierno te dice, te lo da, y si no lo quieres, te sientes mal, tómalo y échalo en el gasofilacio. ¿Ah? Hazlo, hermano. Y si se siente mal, trae el dinero y si pasa tout bien avec lui, venir avec l'argent ici là. Sí. La hora pasó. ¿Usted contestará? No, no, espera un momento. No, porque yo quiero saber si o sea, los otros 6 pueden quedar como diezmo o como ofrenda. Aparte yo estoy dando ofrenda. Entonces, no sé, porque a mí en la otra iglesia donde yo estaba me enseñaron que por decir si yo tengo que diezmar 94, tiene que ser 94, ni más ni menos. No, no es verdad. Entonces, si es yo voy mínimo 10%. Entonces, si yo voy a diezmar, yo debo de especificar, esto es diezmo y estos 6 son ofrenda, pero yo no lo quiero especificar, decir, no, yo lo dejo Amén. completo. Amén. Otra pregunta cortitica. Yo tengo 2 máquinas que tenemos nuevas y apenas vamos a comenzar con ellas. No hemos iniciado, todavía no hemos hecho ningún trabajo con ella, apenas vamos a comenzar con ella. Las primeras primicias de esas máquinas
¿Esas sí se pueden dar como primicias o no? Por decir, el primer trabajo que nosotros vamos a hacer en el spa, porque es una máquina láser, nosotros podemos diezmar la primera entrada que tenemos, o sea, lo podemos dar como primicia o no es primicia. Hermana Zoraida, gloria a Dios. Salvado por la campana. No, por Mike. Hermana, usted tiene su negocio. Esas máquinas son para su negocio. De su negocio usted recibe salario personal para usted. De ese salario usted diezma. ¿Me entiende? Si quiere dar una ofrenda de fe, de promesa, amén. Aparte de su diezmo. Si vous voulez une offrande personnelle. Cornelio Parce que Corneille daba su ofrenda, su limosna. Y Dios lo vio. Si aparte de eso usted tiene fe, porque es un acto de fe, yo sé que Dios me va a bendecir. Estoy agradecido a Dios y quiere dar ofrenda. Amén. No hay problema. Pero el diezmo es de el salario que usted recibe de su negocio. Amén. Yo a mí me gusta ofrendar siempre, no hay rara vez que a veces porque tengo tantas y olvido mi cartera, tengo que tener algo para dar a Dios. No me gusta que el gasofilazo me pase sin dar nada. Y hay gente que nunca dan y ni siquiera se sienten mal. Alabanza al Señor. Tengo que tener algo. La mujer dijo, no tengo nada, Eliseo o Elías. Yo sí tienes. O esa poca riña que usted refiere es para mí y mi hijo, comer y morir. No te vas a morir. Da a Dios primero, Dios te multiplicará. Alabanza al Señor. Por eso de pie en esta mañana, aleluya. Hermana Mercedes tenía una pregunta, gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Sí, no es una pregunta, sino que yo, con respecto a eso, al diezmo, yo lo que recibo en mi mano fijo son $400. Pero yo hago unos dulcitos por ahí de coco con leche que le gusta mucho a la gente. Que a mí también, algunos que lo han comprado. Entonces yo a veces yo me gano 150, pero hay meses que lo que me gano son 100. Y de eso yo saco, pero a veces si yo me gano 150, yo pongo 20. Yo sé que si lo doy menos es que me hace daño, pero yo creo que si yo pongo $5 más de lo que me pertenece poner, yo creo que mejor Dios se agrada de eso. Amén, seguro que sí. Entonces, por eso que yo no tengo mi diezmo estable, una cantidad, por eso. Porque depende. En el mes que yo no hago esos dulces, nada más son $400 que me entran. Amén, amén. Pero entonces cuando yo hago mi dulcito, que me gano algo, pues yo pongo lo que me pertenece. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y su esposo lo cuida bien. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Y Dios está bendeciendo, hermano. Es un tema difícil para traer para un pastor. Pero es importante para el pueblo de Dios. A veces usted queda estancado en su vida porque está robando a Dios. En esta mañana, si usted está robando a Dios, en esta mañana es la oportunidad de reconciliarse con Dios, de pedir perdón a Dios, de pedir a Dios aumentar su fe, aleluya. De pedir a Dios, Dios aumenta mi fe, Señor, para confiar que usted me va a bendecir, que voy a llegar al otro fin de mes, Dios mío, que usted va a matar el devorador, Dios mío, que mi vida será prosperada, mis finanzas serán prosperadas. Clama a tu Dios en esta mañana. No voy a ser llamado al altar, pero usted en su lugar donde esté, si no está pagando diezmo, si no está ofrendando, o si está mandando su diezmo a otro lugar, arrepiéntese en esta mañana. Dile al Señor, me arrepiento, Señor. Me arrepiento por mi incredulidad. Me arrepiento por mi falta de fe. Pero en esta mañana te prometo, Dios, que el siguiente mes comenzaré a diezmar, comenzaré a ofrendar. Hablo con tu Dios.
Y Dios te va a bendecir. Dios te va a tocar. Alabanza, adora al Señor en esta mañana. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Alabanza a Jesús. Nadie como Adora al Señor, aleluya. Bendito adora a Dios, adora a Dios. Papio como Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Si Dios está fiel, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Este es fiel, este es fiel. Si está fiel, Nachi está fiel. Tu fidelidad este es fiel, aleluya. Incomparable. Sí, Señor, oh Dios. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Haz una al aire, adorar, Señor, aleluya. Adorez bon Dieu matin. Oh, alabanza, confiesa a Dios, confesar a Dios. Confessez au nom bon Dieu. Padre, yo reconozco en esta mañana. Papa m'a reconnaître matin. Acepto tu palabra, Señor. Acepte parole, Seigneur. Estoy convencido que es tu palabra. Me arrepiento de esta mañana de no ofrendar, de no diezmar. Hablo con tu Dios. Vamos a orar para que Dios destruya el devorador que está sobre tu vida. El devorador que está sobre tu vida espiritual. Tu vida estancada, aleluya. Oh, arrepiéntete, promete a Dios en esta mañana que vas a obedecer a su palabra. Vas a obedecer a Dios. Señor, aumenta la fe ahora de tu pueblo. Aumenta la fe de tu iglesia, Dios mío, aleluya. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Mira aquellos que están confesando ahora su pecado, Dios mío, de no ofrendar, de no diezmar. Está confesando. Reprendo al devorador ahora. Reprendo al devorador ahora. En el nombre de Jesús. Suelta sus vidas. Suelta sus finanzas. En el nombre de Cristo. Toda maldición se cae ahora. Se cae ahora. Bendición desciende ahora. Nuevas puertas se abren ahora. En el nombre de Jesús. Suéltate en esta mañana. Sacúdelo del polvo de esta mañana. Quedo libre, quedo libre. Quedo libre. Mis finanzas quedan bendecidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sana, Dios mío. Liberta, Jehová. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Reprendo al diablo que quiere impedir, estorbar la prosperidad de cada uno en este lugar. Yo declaro esta iglesia bendecida. Bendecida. Te declaro bendecida. Te declaro bendecido. Te declaro bendecido ahora. Te declaro bendecido ahora. Estás bendecida. En el nombre de Jesús. Te
Dios ve, Dios sabe de qué me saca, mamá. Y Rabashika, mamá. Y Rabakin, Shika, mamá. Grande es tu fidelidad. Gracias, Padre, gracias, Señor. Merci, Seigneur. Declárate bendecido en esta mañana. Déclare béni matin. Me declaro bendecido. Déclare béni. Reprendo al devorador. Réprimandez le dévorateur. Lo reprendo ahora. Réprimandez le culier. Vete. Allez. Sal de mi vida. Gracias, dile gracias. Dis merci. Dile danke, aleluya. Dis merci. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Y a su nombre. Mis hermanos pueden tomar asiento, pero por cinta. Dios está bueno y Dios está grande. Bon Dieu grand. Dios está maravilloso, Bon Dieu amén. merveilleux. Un precioso campaña. Un réveil précieux.